Tanjung Ipua, Ipua, luruilah jalan ke Tanjung Ipua, Ipua, bersimpang jalan, yuk kalimbaran, bersimpang jalan, yuk kalimbaran. Disusun jari dan sepuluh disusun jari dan sepuluh ampun jemaah untuk pintokan ampun jemaah kita pintokan. Menarik itu daun senamai yang di belakang, iyolah di belakang, ondela di belakang, iyolah di belakang, ondela di belakang, iyolah di belakang, ondela di belakang, ondela di belakang, iyolah di belakang, ondela di belakang, iyolah di belakang, ondela di belakang, ondela di belakang, ondela di belakang, iyolah di belakang.
adalah penampilan kami dari Nangondo Group. Silakan hubungi Abdi kalau nanti Bapak Ibu berminat untuk